بله هدی نزدیکی داویا بولتنه دبم تیا الکردی نوی دا خویا یکو کرده کردی نزانه یعنی کردی دبک کو زیده بوی نحسیابن لی سال 2017 شاهجوان ولات عربی بویه سال 2020 شاهجوان سوری بویه و جی سال 2014 واجی وقت توپ مدل کار دکه و بر همین دیزاینر نافداری دنیای پیش کشت که نها جبو شاهجوانی جهانه که بناوی میس ارث لفلیپینه و چی به آماده کاری تکرن که بچه بشتاری و پیش برکا شاهجوانی جی به لی حتی نها وزارت توریسم یا سوریه جی لسر کار دکن جبو که او به کاندیدا سوری جبو و پیش برکا جهانی او اینو نرتیا سوریه بکه گلک کچکن دنیای این جوان بیگمان و لوی داره لسر تاج شاهجوانی شر هف بکن تیا ایرو مکره میوان خواه الاستودیو مخواست هون ناس بکن خلق ناس بکن اف شاهجوان ولات عربي ويا سوريا هلا كنافي الكردي لوي يعني كرده وكيا تشيا مخواست ورا استوديو تيا بخير هاتي هلا بخير شوي باش سلاف جبرا بنقلك سباس دستي كردي خوش نزاني شوي مصطلحات يعني چند گوتن ازانی باشي باشي بخير بخير هاتي بخير بخير هاتي توني حالتي اها باشا خوش تيا مثلا از قريم من الكردي ديت تيا الكردي الكردي ما قلت كردي سوريا بله از کردا سوریه ما بله الكرده كدرة سوري حلب حلب لازم بويا حلب أكيد. اها عشت بحلب لعام از لحلب جیم بوم جو 15 سالی و لحلب بوم پشت را داویا سال خواه من لبیروت تمام کرو پشت را جیم من لگل بعدين انطلقت ستایلان کار کر هر اوكي وسا جبالكو كما بيجي حلب ازي الحلب بوم تل كدرة حلب بوي تل كدرة حلب حلب الشيخ مسعود شيخ مقصود بوي لشيخ جهك مقصود كردانة لازم. ازي دسي صالون شيخ مقصود مام بشرة تشوم شارع الزهور سريان جديدة مزبوط ايه هي كلها راستا او نافچینگی سر هفران او گله کرد لوا نافچین دیمینن ناف برا بافتا شیخ كرد مقصود يان دايكتا بافتا كرد يان دايكتا والدك كردي ولا امي؟ نو بابا كردي ماما عربية باوی آها. من ماما من کرد حلب. دیامجی جی باشا خلقی اف حلبه جوانيا خوا تيا تج ديا خوا قرتي يانج بافي بابا. خوا جبافي بابا. خوا؟ ايه بابا اها ايه اكيد هون- الاثنين حلوين بس هر دو باشن لزیادتر از جوانی آها. خو وين بش لما بافی خور كردي گرتیه ند اخفين لا بابا بس كان بيحكي تاني بافي من بزمان كردي داخوی لیش برکو دیا من عربه پرانیا گوتناوی هفالين تاين بعربی كرد بود هبون لا حلب ايه في هلبت في هنه عندي اكراد قال لكن لسوريا جي ولفيداري جي وناسو دوسته من قال لكن هر وساز دخوازم باش زماني وانجي تيا فيلي ت جنا كرد جوانيا جنا كرد دكودري دايا جمال المرأة الكردية في ثقافته به چند داوی دا به جوانی لا شیبا دا و هر وسا به هزا وی دا قوام دبینن هزا جنا کرد به جبو هزا جنا كي تاني بس مثلا بجناوي بلند با رويوي جوان با مشاوي جوان با يعني افتيرا ويا كده كاك وياك ببشاه جوان لا هلبت شلون؟ نا هلا اكيد جمال مذكور هلبت جوانی گرینگا و قال لك جوا قوام دبی سن شاجوان دیمک دفع گریدایی به شاجوانی و ولی هلبت دفع به چند داوی و به برنامه و که چکار به آمده بکه و پیشکش بکه هر وسا آرمان جوی چه به او همو بنده وینه دا کو شاجوان به برسكري كان جي كاشكا كيرا تشيناكا مثلا كاشكا شاه جوان با لا جبو بي مثلا بروبليم درنا كيفن مشكلة تشينابن لا المرأة انا بنظري يعني بنیرینا من تکشه چه نابن جبرجن به هزا به دل خوا به میجی خوا او بخوا هزا که جوانی باشا الله شوید بدي تهری يك داویه چاوا جوانيا خو بپاريزه جنك كچك چاوا دكاره جوانيا خو بپاريزه اول شيء
كبيرة شاقة. تشتي پیشی دوه کو تم ورزشیه بکه خورنا خوشی لگوری سیستمه که به ناب تبله هوی بکه دوه پاراستنا لاش خو بکه هر وسا تندرستی خوش به پارێزە هەر کەس دکارن وا بکەن چه ژن چه پیا دوه پاراستنا لاش خو بکە خواردنا خوش ژنا کورد خود پارێزە جوانی خود پارێزە عنجد هەلبەت گەلەکە باشە تنها احتمالە بچی فیلیپین ji bo ku beşdarî wê festîvala şahciwanî bibî Vêtnamê pardon Vêtnamê bibî baş e çi amadekarî hene tenha resmî kandîda Sûriyê أكيد بعد أسبوع ونص پشتی هفته ونی وکی بفرمیه مبری خواب divê بدنوی wezareta siyahaya Sûriyê okê bike رح ناخذ الإذن البته ما دستوری جو وزارت چاندون رو بستینونه و برای خواب بدنه ویتنامه اف جی رکبریه که جیهانی و یا 2020 دا بو از بریا آنلاین بشتار بن لوی جاره و به فاکتوری اما بشتار ببن و هلبت و نشته که حسام به و هجمار گلک به زیده 100 کسی تو دا بشتار ببن الموضوع شوي صعب مجار تخوا گلک حاضر دیدی کردی؟ زحمت و دفاع مدکاری جو باشه مثلا لگونه کرن تزانیش بوو چه مراقه یعنی کچک چاوا خو آماده دکه ji bo festîvala şahciwaniyê mesela tu ji niha çit kî ji bo ku te tevlî wê festîvalê bibî sporê dikî سبور هلبت ورزشی دکم أنا بعمل سبور أكيد. روزانه از سپور دکم خورنا من یا بخوا باوەری تندرستیه تیا ku tê bibê şahciwan dîsa حصلت أو ما حصلت بكفي إنه جمرا نخمه کو از ورگرم یا نه ورگرم یا هری گیرین کو از کاربن بشتر من دناف صد ولتی دا و کچک کرد کرد بینی؟ بی دناف مثلا tu zimanê Kurdî nizanî te yani te xwe Kurd dibînî dema ku بندم از پوشمان دبم na me bes me ew Lê tu ez xwe ê Kurd xwe bi dibînî hêz yani bikme duwarê zimanê. keçeke Kurdî êdî hêdî fêrî Kurdî هلبت از جنک کرد خود بینم ما که جنک کرد إيه هي بسيطة بس لی او تشتکی سمپله دخوازم خوش کسی که نهار آمد کردستان بکو هر دبînî و بچه Kurdistan xweş e إيه. تعاملا خەلکê bi te re baş e بدونه تعاملا خەلکê bi te re baş e مو أنا اللي بحكي الناس بتحكي هلبت خلق دبیجک و بحثا و ملتی دکن و تیا کس نوان الکردی دبن. تیا هیوی دکم te bibî careke din bibî şahciwan û careke din em te li vê derê bikin nîvan gelekî spas zor zor spas ميرسي كلك زو دست خوش belê